Ngiyakubingelela babe, ngingakusita ngani namhle kuseni? Oh, hey, nibone mazivethi e-TV yakasasa ithi isasa sigijime size kasasa noma sifonele kasasa noma senze ama-mail kasasa sitheka ukuthi abakasitshontshini ngoba kunebutsotsi manje ebukhulu la ibantu itshontsha khona ibantu idle ma-370 yebantu babathontile. Abakanitshontshi. Cha, angivisisi baba. Hayi doda mani bathini ima-dentist theft bathi yatrenda manje. Oh, you mean identity theft? Khani mina ndini bathi uma wazi kahle ukuthi awukazi wasupplya for i-370 futhi uyazazi ukuthi awuqualify, gijima ucheck ukuthi kude abantu abadla imali ngemas ID yakho bazenza wena. Ngicela ke initials akho. Oh, 071 6 bese ufaka 2 yabo 1 abafana nale 1 esicale ngayo ekucaleni. Wenze sure ukuthi bafana kuze kungaphambana. Cha babe, ngicela initials, hayi iphone number. Kana ushoyi Initials akho baba. Igama yemamami iDoris. Abanye bebayibiza Dori, abanye bayibiza Madi. Uzobona ukuthi ufuna yiphi. Ipapa aniyazi yafana encane. Babe ngisho emagama akho nase kaphelele nesibongo. Oh, why wasenzalo manje? Alfred Simelana. Ngicela ukuthi uphinda uncheckele ukuthi why ima-350 yemngane yami emangubo i-decline. I-decline yasezibhukile phela siyakweleta kasibongile. All right. SA. Hayi babe, awuveli wena ku-system. Awu exist. Wabona ke kuhamba ucheck itinto. Bangaze banideport abuke kodwa asiyekele konke. Ku-right. Hawu, babe sohamba manje ungakatholi ukuthi wayi-370 wemngane wakho u-decline. Akunamagenge. Dibhalise wena lempesheni uholele madlebe. Nathi ke tizathu letingenda ke ukuthi sicelo sakho se-COVID-19 Social Relief of Distress Grant singaphumeleli kanye nendlela noma netinyathelo longatithatha kuphumelelisa nasi sicelo sakho. Ngokucala, uma SASSA athola ukuthi kunemali lenye lokhona kutiphilisa ngayo, sitawala ke nasi sicelo sakho sa-370. Lokhu kushoni kusho ukuthi utabe usebenta noma utisebenta ngobe ke umuntu lobonakala ke ukhona kukhokha yini inzela. SASSA ke uthi ungangena ke ku website yabo ufake isicelo kabusha uma ke ukuthi umuntu lova ngathi nasi sizathu asivakali. Kwesibili, uma isystem yaka SASSA ihluleka kutfola ukuthi kahle ungubani, lokhu ke kushoni kusho ukuthi imininingwane yakho lecondzane nawe phecelezi your personal information ayihambisani nalena leka Home Affairs. Usitakala njani ke lana? Ngokucala ke ngena kunayi iwebsite yaka SASSA ubuke ke lapha kubhale ukuthi request name and username update bese ulungisa ke emagama sibongo nalokunye ke lokucondzane nawe. Utabe songena ku website futhi ufake isicelo sakho kabusha. Nasi isizathu sesithathu lesingenda ke ukuthi isicelo sakho sa 370 singaphumeleli. Uma ungumuntu lovele abe atfola sincepheteliso saka SASSA kungaba ke impesheni yalabadzala labakhubatekile nalabagulako angeke saphumelela sicelo sakho sa 370 ngaphandle kwalaba labaholela ini yebantwana. Usitakala njani ke? Uthi SASSA na ungumuntu lova ngathi nasi sizathu asikuhlali kahle, ngena ke ku website yabo bese ufake ke isicelo sakho kabusha. Uma ungumfundzi ke lofundza ke ngeNSFAS sitawala ke nasi sicelo sakho sa 370. Kepha ungangena ke ku website yaka SASSA ucele ke ukuthi sibukisiswe lesizathu uma kuthi ungumuntu lova ngathi lesizathu ke asivakali. Sizathu lesinye ke uma ungumuntu lophila nganango umshwalense walaba bebasebenta laba sebahlele emakhaya noma ke ube ungumuntu lofanelwe ke ukuthi uthole ke lo mshwalense phecelezi ke UIF sitawala ke sicelo sakho sa 370. Kani nawe ungangena ke ku website yaka SASSA ke ucele ukuthi sibukisiswe kahle sizathu sakho sokungawutholi nang 370 uma ke ukuthi ungumuntu lova ngathi nasi sizathu asikuhlali kahle. Nawe lo sebenda ke kuhulumende noma ke bonke bantfu labaholela ke ngihulumende asinawuphumelela sicelo sabo sa 370. Sizathu lesinye ke lesenda ke ukuthi sicelo sakho singaphumeleli uma ungumuntu longetulu kweminyaka lengemashumi lasithupha noma ke 60 years. Yingani ngobe nasi sincepheteliso sebantfu labasemkhatsini kweminyaka lengu 18
kuya ku59 years. Uma ungetulu kwa60 years sitawala ke nasi sicelo sakho. Ungangena ke kuwebsite nawe ucela ke ukuthi kubukisiswe kahle uma kuthi uva ngathi lesi sizathu asivakali. Sizathu sekugcina lesingavimba sicelo sakho sa370 uma ke ukuthi ubonakala ke ongumuntu losekasishiyile imali code akho aka Home Affairs athi usundlulile emhlabeni. Kepha uma kuthi cha usaphila nakulonga kwenda ke ungashayela ke iDepartment of Home Affairs usho ukuthi hey ngisaphila. Utabe sobubuya ke ungena ke kuwebsite yakaSASSA ke ufake isicelo sakho kabusha. Kepha ube ungumuntu losekalungisile ke tindzaba takhe na Home Affairs #SASSA Cares. Ngiyabonga.